گر کوچک بدانی نیش خواه دمی ایدی تشتکی کو مرو بکه هنجت کو ببیجی شر بردوام بکه از باورم نامینه به پی و گاوین آشتیانه از باورم جهلا دولتی دا جوی بی آبیتنی گر کو شرطونه بم اولاتی کو تو تدا دجی دهلا رفاه دا دهلا آبوری دا هر کس دکارن به حسانی بجین هر کس یعنی آنها تو باور بکه او شری کو نها چه دبن او هرو جنی کو تینی کشتن اسکارم ببجم دبنگه هاودا گله کی آبوری چی تده هیه وک میناک زلام نان ناینه هندر پره ناینه هندر نخبت کارتونه ده هر سخه د سری جنی دا درتینه یعنی بوی با گریدای مرو دکاره ببیجه آشتی yani jiyane ki jibona her kesiye eskarım sababıcım es behevim yani çava behevim ger ku dibi de salatariya da ne beci u de salatariya ki dena bu taqaz ve açtı bi serkeftini de xazım eko da dest bekerine eko hada meşinin hevi derim hatta dawiye be serkefti be encam bebe da berizo jaran dest beker heviya jini heviya barışiye آشتی آزادی و کیه لیم خوابن اکود بیشتر برای او جالان پیاجو دست بکر پیاجو جندیش چوه مرخی دولت ترکو حتی ویگویجی چه پینگاو نه هویتنه هویا جناج هم بارشک آزادی و آشتی بنوی ویوالاتی لیم خوابن دولت ترکو پینگاو که نه هویت حتی نه ویگویجی آن بیشتر حتی وی افتی هاته گره اوش پنگاه که پوی داری حوض زندان وکد گیتی نخواش بعدد هکت بیشمه دست آشتی درش کیه بلا دمک پیشه دمک زود دست به آشتی بکد جبو روش حالاتا نوی جبو مثلا جهانی بو ما کرداشی بیاجو جندیه رخی کرداش جندی چوه لیم خوابن باریا مالوی دولتی و حیاوی گویجی چه پنگاه نهود نه چه مساجد آشتی و بارشی ندوینه ام چت بیجن ام چپ که سر ملی جنو ام برخواد دن جبو آشتی و آرامی که چنکو هر گوه که جن ازیتت کشید دلی جنی دشاوتی جن بدلو داد البروی هندی جن هر گوه که هر جه که پیشا بیت مطالب زندیل جبو آشتیه جبو آزادیه جبو آرامی که کد بیجن باری ما وی دولتی بیت اوج بلا پینگوه که بهویشت چوی مال بارشیه دمی زودا حتی وی گویش چه بارش نه شده سر زندان های گتی نخواش هنه ام باش ne yapın devleti am nizami çıkın. 27 Şubat 2025 tarihinde önderliğimizin bir barış çağrısı vardı. Bu süreçte hepimiz özellikle genç kadınlar özgür bir toplumun inşa edileceği konusunda çok ümitliyiz. Ancak düşmanın bu süreçte yaptığı hareketler işte savaşın ahlak boyutunu aşan bu süreç tabii ki bizi, toplumu, özellikle genç kadınları üzüyor. Aslında şöyle söyleyelim, önderlik bizden ne istiyor? Önderlik bizim özgür kadın olmamızı istiyor. Çünkü özgür kadın olursak özgür toplumu inşa edebiliriz. Tabii ki bu bütün ülkelerin kapitalist sistemi içerisinde bizler eziliyoruz. Biz demokratik, özgür bir toplum, özgür bir devlet istiyoruz. Biz özgür bir toplum, özgür bir devlet istiyoruz. Bu da ancak onurlu bir barışla, onurlu bir barışı sürdürmekle olur.